Samsung Galaxy S24 mobitel je koji će vas sigurno oduševiti. Impresivan dizajn, vrhunska kamera i odlična baterija karakteristike su koje krase ovu malu zvijer. Ekipa Bljeska imala je priliku za unboxing i testiranje ovog uređaja. Pogledajte čime nas je sve oduševio i što možete očekivati od njega. U kutiji osim uređaja dobivate kabel za punjenje, instrukcije te iglicu za karticu. Adaptera za punjač nema. Ekran je bio prva stvar koja nam je privukla pažnju. Samsung Galaxy S24 dolazi s velikim 6.2-inčnim Dynamic AMOLED ekranom. Ovaj ekran pruža žive boje i izuzetnu oštrinu s rezolucijom od 2340x1080 piksela. Sa staklenim leđima i elegantnim metalnim okvirom, vrlo je lagan, ali dovoljno stabilan, što sugerira izdržljivost i kvalitetu izrade. Prilikom prvog uzimanja u ruku, ovaj mobitel vas odmah oduševi svojim dizajnom. Naravno, i ovaj model radi na Android operativnom sustavu. Brzina i responsivnost su bile impresivne. Samsungov najnoviji procesor uz podršku 8 GB RAM osiguravao je glatko izvođenje aplikacija i brzo prebacivanje između različitih zadataka. Bez obzira na to što radite, surfanje internetom, slanje poruka, gledanje videa, Samsung Galaxy S24 se nosio s tim bez ikakvih problema. Ekran je jednostavno rečeno savršen. Jedna od najvećih prednosti ovog uređaja definitivno je njegova kamera. Trostruka kamera omogućava hvatanje izuzetnih fotografija u različitim uvjetima osvjetljenja. Poboljšane značajke poput noćnog načina rada osiguravaju da svaka fotografija bude jasna i oštra. Posebno nas je impresionirala mogućnost optičkog zoomiranja, što je dodalo dodatnu dubinu iskustvu fotografiranja. Što se tiče zooma glavne kamere, tu je optički zoom 3 puta, zoom optičke kvalitete 2 puta, omogućeno senzorom Adaptive Pixel, digitalni zoom do 30 puta. Glavna kamera je rezolucije 50,0 megapiksela plus 10.0 megapiksela plus 12.0 megapiksela. Baterija je još jedan veliki plus ovog uređaja. Oslobađajući je osjećaj znati da telefon neće brzo ostati bez baterije, čak i uz intenzivnu upotrebu. Kao zaključak možemo reći da je Samsung Galaxy S24 impresivan uređaj koji nudi izvanredne performanse, vrhunsku kameru i dugotrajnu bateriju.